بسم الله الرحمن الرحیم. нафаре буд ки пайғамбар ӯро ба воя расонид ва хеле хизматҳои шоистаам дар дин анҷом дода буданд. дар гӯем ки яке аз каромотҳош ҳамин буд ки гуфт замоне мешавад ки парчамбардорҳои сиёҳ пайдо мешавад, вале вақте ин парчамдорҳоро ки шумо дидин, шумо мулозими хонанишиниро интихоб кунед. дилҳои инҳо гуфтанд мисли оҳан аст. инҳо мардума ба ҳақ даъват мекунанд, вале худшон дар роҳи ҳақ нестанд. ин суханои гӯҳарбори ҳазрати алӣ аст. инҳо гуфт ба номи кунят, фақат номҳошон ба номи кунят бурда мешавад. мисле ки мисол имрӯз чӣ гунае ки абу холид гузоштану абу довуд гузоштану абу аҳмад гузоштанд, ва ҳамчунон мегӯяд фомилҳошон ба номи шаҳрдорӣ гузошта мешавад. мисли абу холиди мисол гӯем ки фаластинӣ, ё мисли абу довуди мисрӣ, ё абу муҳаммади фаластинӣ. яъне бо номҳои шаҳрҳо ҳам гуфт дар давоми ин мисол зам мешавад. ва гуфт мӯйҳои дароз доранд мисли мӯйҳои зан. хоб чӣ гунае ки мо шарҳ тавзеҳ ҳам додем ки бисёре аз ҷавонои мо имрӯз тариқи дуруст мондани ҳамон мӯи сару риша ҳам огаҳӣ надоранд. аз ин хотир мо барои ҳамаи бародаро аз ҳадиси пайғамбар овардем ки вақте риши жӯлида дошт, мӯи сари бисёр жӯлида дошт, пайғамбар гуфт то дурусташ накунед, ӯро дар оғӯш нагирифт. ҳатто ишораам кард ки барои чӣ хита мисли шайтон карда будӣ, алҳол хуб нашуд. бин ҳазрати алӣ дар ахир чӣ гуфт? баъдан ҳазрат гуфт ки вақте ки дар байншон ихтилоф ки боло шид, баъдан шумо метавонед ки аз хонаҳо берун шавед. яъне иншоалло мо гумонмон ҳамине ки сухани ҳазрати алӣ ҳақиқат дораву ва байни инҳо зуд аст ки ягон ихтилофе пайдо мешаваду гӯем ҳамаи ҳамин бадбахтиҳое ки дар инҳо ҳаст ва тамоми ҷаҳон ки дар як тарсу ҳарос боқӣ монданд, худо хоҳад ҳама ин бартараф мешавад. безар агар бародар зу ҳам ҳазар кунад, зардорро ба маҷлис ҷое диҳам ба сар, безар агар биёяд ҷо тангтар кунад. як одами молдору пулдор дуромад, ҳама пешаш мехеза мегӯяд ҳо боло биё, бойбобо боло биё, боло биё, барри боло дар ҷош мекунад. агар ягон одамаки бепул бияд ҷо тангтар кунад, мега инҷа ҷо нест, ягон ҷои дига баринаш. бибинед, зардор агарчи нодон гӯянд оқил аст, шайх саъдӣ мегӯяд. безар агар доно мислаш ба хар кунад. як одама оли ҳамин бисёри пулдоро бародаро доно нестанд, оли ба баъзи одамои ҳамин пулдор бишинем, вақте ӯ гап мезанад тара хандат мегирад. бисёр маънавиётш паст. ин мол як чизе ки худо ҳар каса меташт. ин маъноиро надорад ки ҳамин одамои ба ақла пул метаҳад. фиръавн ба ақл буд, намруд ба ақл буд, қорун ба ақл буд. мега одаме ки бин мега вақте ки пулдор бошад, нодонам ки бошад, мега гап гапи ҳамуай, се одами доноай. лекин одами нодон агарчи доноам ки бошад, мега мислаш ба хар кунад. мегаи чӣ мефаҳма охи? гап гапи ҳамин агари дуруст мега. пул ки надорад, гуфти ҳама мирзо турсунзода ки бепул суханат асар надорад, мурғест ки болу пар надорад. ин ҳамуна яку. баъд гуфт зардор агар бимирад, шайх саъдӣ мегӯяд, хешон ғайр гирянд. безар агар бимирад, камчашм тар кунад. одами молдор агар яке мурд, ҳама мешносад намешносаш, мегӯяд мардак ҳайф шид, ҳайф шид мардак. яке одами бепул мурд, мегӯяд ҷонаш халос шид, ҷонаш халос шид. намегӯяд дигаи тари дилтӣ, намегӯяд ҷонаш халос шид, мегӯяд. бинед ҳақиқатан ҳамин ай мардак ҳам вақте шайтон гап сари пул рафт, тавара дар замин монд. гуфт хай хел боша маслиҳат маъқул. омад хонаш, омад 3 рӯз, мега ҳар саҳари мехеза 3 тангаи тилло ҳаст. 4-ум рӯз пула надод дига.
بس تمام شد. این را متهم کرد. این را علاقه دیگر او اخلاصی که داشت اخلاص شد گرفت دیگر. چهارم روز یک که گرفت گفتی بدبخت بوی طریقه تاور گرفت و بر رفت. آمد که سرک را آمد پیش. کجا؟ گو همون کار. گو تاور او جوان اول مسئله. این نام قبه دستاش رنگی لطعه. می برداره در زمین میزند تاورداره. میگه اگر یک بار دیگه همین سمیه با همین تاور میکشم. تمام دیگه تاوردار پس میگرده میرود. بینین انا میگه اخلاص بینین که چه نقشی بزرگ داره. اگر با همون اخلاصی اولش میگفت ختم رنگ درگور پولتم من از برای خدا برآمدم من کارو باید تا آخر بود کنم. اونجا در جان چند آدم خلاص میکرد. ای جاهلی و ای غفلت. انا دویم چیزی برادرای عزیز میگه برای واعظ در کار است. انا همین است که دعوتش خاص به خاطر خدا باشه. برای چی بسیاری واعظا و داعیا را بینید میگن گپ میزنن یکی نتیجه نمیده. برای اینکه میگه دعوتشون از برای خدا نیست. در درون دعوت یگان غرض یگان مقصد داره. این دو برادر عزیز. دیگر شرطی را که برای واعظ ماندن این است میگه که آنچه واعظ خودش میگه باید خودش عمل کنه. اگر واعظ مردم دعوت کنه در هر یک مسئله باشه لیکن خودش پایبند عمل نباشد اینجا هم دعوت نتیجه نمیده. داعی مردم گویا که بچه هاتون قرآن خوان کنه نه که بچه های خودش قرآن خوان نیست. بچه هاتون نماز خوان کنه بچه های خودش نماز خوان نیست. یعنی داعی برادر دعوتگر هر چیزی را که وقتی میگه اگر خودش که عمل نکند اینم نتیجه نمیده. 4 دعوتگر در راه دعوت هر مشکلاتی که به سرش میاد باید تحمل کنه. برادر عزیز راه دعوت بسیار خطرهای زیاد داره. باید در همه این عزیزای خدا میگه او باید که چی؟ باید که طاقت داشته باشه. حضرت لقمان بچه‌ش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی ما اصابک این ذلک من عزم الامور. هیچ که پدری زیبا بوده. و شما طریق پدر هستی؟ بچه‌ش چی میگه؟ میگه بچه‌م میخوای که من راضی باشم؟ میخوای که من در حق دعای خیر کنم؟ این شرطی پدر چیه؟ نمازات بخوان. نمیگه بچه‌م انا من همین یگان شرایط امکانیتی خوب که دعات میتم. این میگه بچه‌م دعای من در کارته رازیگی من در کارته نمازات بخوان من از تو راضیم. دویم چیزی که لقمان بچه‌ش میگه کجای ده بچه‌م شیشتی امر معروف و نهی منکر. بعد از آن چی گفت؟ گفت بچه‌م وقتی که این کارها را که انجام دادی در دنبال این با مشکلات و خطرها هست. واصبر بچه‌م صبر در این راه من عزم الامور بسیار پاداشی بزرگ داره. برادرای عزیز حقیقتاً سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون. خدا میگه اولئک هم المفلحون. کسی مردم دعوت در راه خدا میکنه الله پیشکی الله که وعده داد من نجاتت میدم. در آخرت تماما فکر نکن. هیچ غم نخور. غم خورد من
наҷоти охирата дасти ман дай. Ту мардума дар роҳи ман даъват кун. ҳақиқатан бародарои азиз, касе дар роҳи худо бошад, ҳозир агар ами бачаи ман дар роҳи худо бошад, роҳи худо яъне чӣ? намозошам мехонад, арақ наменӯшад, зино намекунад, моли касера намедуздад, ба зани касе чашми бадка нигаҳ намекунад. ин ҳама дар ами давлату мегардам, беғамум ай тарафи бачам тинҷам. лекин бачаи ман агар бародар аз худо дур бошад, доим дар ами дискотекаҳо бошад, кругуш бигем ҳалқаҳош рафиқои бисёр номаъқул бошад, дуст бошад, роҳзан бошад, дигар ӯ падару ӯ модар кай ороманд, кай ҳеҷ вақт бародар азиз. инҷа